polisi nyo kanta kutegera ebintu byayo kanta kubitegera nakuzuna polisi nibagikubira esomu nguhina wabaha kabenje waruho omuriro higwayaka etandiko kupakinga amasasi epakinga empingu epakinga emundu bambare byo kurwanyisa bateko bwa red topi nubani baza kusiba abarwadde nubaza kusiba murambo kugutera amasasi niki mutamena first aid kakiti akakubera mu bintu byo kujanjaba ko kimwe no muduka murete mbundu mureta zatia gasi hato mutu ariyo mu Burumi hati yiza yarebe mbundu hati mutu ya accident yagaruka yafana na press ejo yafa press aba police nimwe mukuru kutabantu nimwe abantu abasinga no bakutabantu nimwe muri kutabantu katono kyotegeza nti abantu abasinga okufuna wabenje police bwejja bafa pressure na ubwo mutu nabataka atanabo kufa omuntu nalabe mbundu afagwa akabiri araba empingu afagwa akabiri araba tiagot oyagala kyotegeza ndi mubalwadde abafa mu accident police kola kinene ko kano okimanyi gwe ngo haro omuntu aba arukubanga atanaba kufa ngatana bakufa nnyo ngacyari maka otakukuba ko kakigenda yarebe embundu eke 86 akutukafa ebyaddara kubikasobera nibintabura nnyo nze Isaac Uganda ate kozigwa notero okutandika ngo ebintu bya TV yamu atigenda byogera buli abantu amanyako kuluno yegwani ninye Bombardier ne ku TikTok basobola okusangako TikTok ndiyo Bombardier nze Isaac Uganda eranga ebigambo by'owulya si bya TV eno watandika ne bya TV eno mureke guma bitu no kuracho inu mutitira mureke kutitira jogere kintu nocho okikubewo abantu no mango oriyo mu kusavinga abantu banji edowozi ryo nirituka wanje reka gamba ngutiri atiza akapya nze Isaac Uganda atenga Bombardier yabadde omuteesa n'ebigambo byonna bye muwulidde bya muntu sekinomu bimuvunanyizibwako naniwe nibikuvunanyizibwaho iwe twabigamba kale wabota kuwuliriza twawuliriza kale Pavin Pro yabadde ku kamera aturabagana olunaku oluddako mukama Katonda abakuume